Spomenuo si našeg genijalnog maestra Đelu Jusića. Ti si održao jedan vrlo emotivan govor. Znači, postoji neka posebna veza između... Pa ima posebna veza zato što sam ja 1991. godine bio nitko. Imao sam 21 godinu i bio sam mali miš. A Đelo Jusić je 1991. godine bio ne netko, nego je bio velik. I Đelo Jusić je 1991. godine zadnjim avionom tadašnjeg JAT-a došao iz Zagreba u Dubrovnik. U Zagrebu je imao jedan miran, fini, uljuđeni građanski život gdje je imao sve blagodati svijeta. On je došao, vratio se u grad, bio je s nama, obilazio je položaje, pisao pjesme postrojbama. Sustjepan, to je čuka, odnosno položaj na ulazu u grad ispod Tuđmanovog mosta, kad ideš iz Mokošice, on je njima napisao himnu. Dakle, Đelo je zadužio grad. Drago mi je da su to prepoznali i bio sam jedan od inicijatora da mu se dodijeli ulica. Danas jedna ulica, bivša Hvarska, znači iznad onog izlaza iz grada na Ploče, nosi ime Đele Jusića i to je najmanje što je maestro zaslužio i sretan sam zbog toga. A kakav je to mangup, reći ti sljedeći podatak, on je snimao, imao je neku kameru tad, je li to bila VHS ili ona osmica, ne znam, i dan nakon 6.12. je bio najgori napad, on je dan nakon sve snimio. I te njegove snimke su se prikazivale i bile dokazni materijal na suđenju u Hagu, na suđenju Pavlu Strugaru, Vladimiru Kovačeviću, Rambo i ostalim zlikovcima koji su razarali grad. Pokoj duši maestru, koji je napisao La musica di notte, koji je napisao toliko bezvremenskih hitova. Ponavljam, počašćen sam što sam ga znao.